Delo mi je lep grad. Ćao. Ćao. Mi smo u prolazu, pa shvatili smo da li prazno je. Tako uvek ovde je red? Pa uglavnom, ali imate sreće, večeras spremamo jedan koncert, to je koncert podrške otvaranju Doma omladine u prostorijama nekadašnjeg Doma vojske. Pa možete sa mnom na tonsku probu ako hoćete sa mnom. Ajde. Okej, ajde, ostićemo malo. Hvala, ajde. Početkom 60. godina zgrada Doma JNA je bila jedna od nekolicine lepo uređenih i funkcionalnih prostora. U njemu su se održavale mnoge kulturne i zabavne aktivnosti. Decenijama je bila važno mesto okupljanja ne samo brojnih pripadnika armije pristiglih u naš grad iz čitave tadašnje Jugoslavije, već i tadašnje mladeži Kovina. Posebno su bile popularne igranke u bašti doma. Po pravilu za svirku je bio zadužen vojni bend Plavi pet, sastavljen od vojnika muzičara. Oronula i zapuštena ostavljena je da nas podsjeća na nekadašnja vremena sve do današnjih dana, kada je iznova postala predmet interesovanja. Nekoliko mladih Kovinčana, nezadovoljnih mogućnostima da se mladi talenti istaknu, rešili su da ovaj grad i Dom JNA ponovo pokrenu i probude. Oni su naime došli na ideju da napušteni prostor Doma JNA pretvore u Dom omladine, gde će mladi ljudi moći da pokažu svoje talente. Već skoro 2 decenije Kovin je totalno zamro po tom pitanju, sada je velika prilika da napokon probude, pokrenu i okupe svu zainteresovanu omladinu na jedno mesto u kome će moći da se kulturno-umetnički afirmišu. Kao i bilo gde u kom gradu i ovde u našem gradu živi dosta talentovane omladine koji bi se bavili muzikom, slikarstvom, fotografijom, filmom. Jedina razlika je što do sada nisu imali mogućnosti i svoj prostor gde bi mogli da se istaknu. Na korak su do cilja, nakon višegodišnjih pokušaja da se Kovinu povrati kulturno mesto na muzičkoj sceni, obezbeđivanjem prostora u kome će se održavati koncerti i mnoge druge aktivnosti. Na taj način može se pružiti šansa talentovanim ljudima da nas sutra predstavljaju i sa ponosom kažu da su iz Kovina. Svako je dobrodošao sa svojim idejama, a sve u cilju boljeg funkcionisanja, nadamo se, budućeg Doma omladine. U svima nama tinja potreba da uradimo nešto za budućnost naše omladine, naših mladih Kovinaca.